Romano nang gestos, versículo 2, tabisa. Y no sea conforme el mundo aquí, mas sea transformado por medio de el renovamiento de vossa mente, para vos por comprobar que cosa es bom y agradable y perfecta voluntad de Dios. Láganos reza. Tata Santo, nos está venido delante para amabo danke. Danke para estimarnos a pesar de nos terquedad. Perdonanos para tur e bianan que nos a neglixa para seguirbo fielmente. Tata Santo, a vos tem o poder para limpiarnos de tur e picanan que te esconde de nos coração. Tata, ave mainta, nos está donando control riba nos vida. Nos no queda conforme el mundo aquí, pero nos queda transformar para medio de renovamiento de nos mente, para nos por comprobar que cosa es bom y agradable y perfecta voluntad de vos, oh Señor. Revelabo voluntad na nos, oh Dios. Dona-nos sabedoria para responder na llamada que bota assim na nos coração todo dia. Ajuda-nos para nos por sinha vista no, na ecos não que lo perjudica nos relação cubo. Ajuda-nos a para nos confiar e depender completamente ribabo. Ta nos oração, em nome de Jesus. Amén. Danke, Señor. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.